ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Uba Pynshngain uloong minta kesengi ke henyau tarik ubnai risau arajar arpuai baka jingmi uba Lamphrang bala banyak kunnya ke election shiteng samai na mau plang amla aban batai lakan keta ni ya ke Kongres nikala aban keta penban ki vote Jong uba late SK Sunru namar bahaka election amla aban batai lepa. Uloong bawatla uba Lamphrang udai Paralok Jong Henry hakakam election ukwa baka party Congress kan jap. Uba Lamphrang bala ubadai UMDC Jong kaseng Congress Hakasi Hills Autonomous District Council bala job sausin ni ke Congress Henry hagni ke kenti ulami no ban lej penyeso syaka NPP ban yakun ke election shiteng samoi. Hagawai pat kaliang ka jingelang ke Congress Parliamentary Party jom ke KHADC kabalalong haka sauterik ubnai risau arajar arpuai kalapan kamti ke kam nongelam ki MDC Hakasi Hills Autonomous District Council ha uba Pynshngain Syiem hadin ba uba Lamphrang bela ulami no syaka NPP banyak kunnya ke election shiteng samoi na mau plang. Jadi ba Lamphrang ba ilan ka atrik yung di ba Oktober ke Congress Parliamentary Party meeting kepada orang ke Southrid untuk benar Oktober kala jit yang dengan longkumu leader of opposition akan hasil Autonomous District Council bahkan kalau orang dah kajian itu nangkat dong baru ki MBC kembali don hangut mentah akaba ya hunlang kawai banjir dengan kamu leader of opposition. Lamphrang very simple. Kadang kalau namar bau unila election, kadi by election, mau plan. Naga NPP namar pitip ngatrai naga lengkar Kongres. Kadang lupa ya ubah. Kedi dia Korean. Tidak tahu bau apa election dah saya. Dia tidak tahu mino naga Kongres bani election. Baik, kadi semua fil dengan orang gunu namar bah. Hangi tu pilawan orang gunu. Kadang bar kaya kiu kahiyar. Nakajing lengo jong gimo nakajing ngino jong MDC naga Kongres kahiyar tende nakajing wan biang jong am nakani kalau nangkiu nakajing mi biang jong babla kahiyar teka bodang ni pindang batai kalawan hiar kalawan kiu tengim panang ong ni mentah kami election pada ngim nang batai teng-teng namar ngim tiban kono babla ula ban ya werlang ya ki nongkit kami ki nong yalam jong ka Kongres ya Romla ban ya werlang te kamut kanom ban dingta teni da ban khotlang kat wani ki Kongres te kan kala ban ta tendai haga election pim nang batai na marba lesi manu banti bu balam phang ba ka jingmi ujing ru kala bantan ru ya bot jongka mo bakersan di kata ba pri liet mo ba eskesun tikam sai nyempat nang batai kala ban kata ru ana kalian ujung ujung san ba eskesun ngadayu barang si join teng barang si join ke Kongres ngatrai ngahawa ngablong for Kongres candidate no doubt udah perlu juga hagawi kalian tendai mau pelangi kalau very clear tengah balong for di Kongres candidate